Tinapalabas, nalimod anapan nagpa-check up ni Rima iti doktor. Gapo iti masansan a panagunulaw ken panagdulduluna. Idi makasangpet iti balayda, naburburtyaan ti inana. Ta makasangsangit a nagpupok iti kwarto na. Iti sabalya bangir, nadiswan ni Wancho ti asawa na. Gapo iti panangungunget ken kuana ni Malo, iti panakaisungsung daytoy anapan iti balay pagraragsakan. Gapo iti dayta, nagipulong iti amana. Banag ang naghaimbladan ti lakay, ket kunana akumprontaran na ti manugang na. Ita papagayam, dengen nyo ti tuloy ti pakasaritaan ita alawas sa rapauluan. Apay, dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. Anya ti kunam? Tinungpa na ka ni Wancho. Wan, Papa. Maluksawak na una itinaramit na kanya. Salbag ijay awancho. Sipod kinaubing mo. Saan da ka adiniswan iti day ni mamang mo? Sakit isulaan ti mang dangran kan ka. Jak mapalabos day ito yung inaramid na kan ka. Mapanak iti balayo. Papa, nagsabli kayo! Saan niyo araw tindi asawak? Papa! Dayja ka lalaki. Di na ko nintaltalag. Napano ni Dayan tilugan na. Ni Wancho ti umawawag. Sungbatak. Ibaga ka pumanak pa lang hindi balay mi. Mga namaisagmak ni Papa. Hello, Malo. Sa dinutayan mo? Wancho, pumanaw ka pa lang dita balay. Darasam. Ah? Taapay pumanawak. Anya ti makagapo. Basta pumanaw ka pa lang dita. Tama nga na may sagmag ka. Saan ka maawatan? Nung palim kumalatan timbagak. Ure na sakit tinagam ko iti panang tungpam kanya. Diyak kaya ta may sagmag ka. Diyak kaya ta matay ka. Sino ko matimangdangran kanyak? Saan ka nagsaludsod? Pumanaw ka dita balay itamat laan. Lading itag. Ngam sa anak a pumanaw. Kaya't mo ka diti may sagmag? Sino ko mati agisagmak? Listong palin na kumalatan, Wancho. Sa anak a pumanaw. Aging ga adi mo ibaga no asino to umay amang dangran. Ni Papang! Anya? Nagipulong ka man ng kinkwana? Wan! Kaputan na sakit tinagam ko iti panang kabil mo kanyak. Iso ang nagipulong nga. Diyak namnamaan nga pungtot. Kat kunana, umay nakabalsan. Balsan na kagaputin na ramid mo kanyak. Sa anak a mabutang kin ni Papamalo. Sangwak! Ure agpin natay kami. No iso ti kayat na. Saan? Saan, Wancho? No adda maisagmak kada kami. Kin ni Papam. Kat awan sa baling aking basol no saan asika. Rima! Rima anak! Ilukat mo kumatiri daw. No adaman problema, kat ibagam kumabalasan ko, tapno matulungan ka. Anya aya ti parikot mo anak. Taapay nga agsangsangit ka nagpupuk ka dita silid mo. Ilukat mo kumanturi daw, kat agsarita ta. Nanang ko. Apay, anya aya ti parikot mo anak ko. No. Nahuldap ka kade, iti ipapan mo kumapan na kitsinta. Saan, nanang? Anya nga ron ti pagsangsangita, anak.
Pagkawanan ko ma. Nagbaso lang. Anya tinakabasula. Awan mat among kanaaramid mo asaan anasayaan anak ko. Adda nanang. Adda. Anya nga rod. Ibagam kuma tapno amok anak. Mapakawandag nga tano ibagak nanang. Ay, mamakawan tupay ti Diyos. Anyan tulakid din kada tayo aparswana. Apay, nadagsan unay ayati na aramidam abasol anak ko. Nanang. Nakadagdagsan. Anya, pinakabasulam. Impay ko edit ibagakiti may sa lalaki. Agkasukat tidakil akan tidat. Ilakok tinayaw ko nanang. Katita. Agdadagsan ako. Anya? Saan? Apay anaaramin mo. Anya ti makagapo anak ko. Dungag kayo. Taibagak ka na kayo. Tingin na po noon, nanay. Girl, I need you. I need your love. Juancho! Ilukat mo tigait tasang wanak. No talaga ang malalaki ka. Juancho! Salbag na tal alalaki. Mabutang isamat laeng asumango kanyak. Ngam saan ang mabalin asaan arumor. Nunaskan apaltugak. Aramidak. Juancho! No kasta, paltukan kamalaangan. Una yun ni Papa. Kasla isulat malalakin, iti pa nagpapaputok na iti sango tigit mi. Agore ka man. Ta umawagak iti pulis. Amok nga awan lisensya ti paltog na. Patiliw ko. Tapno adda pagpampanunutan na. Ha? Ni malutoy umawawag. May sapay daytoy. Awan kumatikas to'y agulo. No saan nga iso? Hello? Hello, Wancho. Ayan mo. Adak dito'y balay. Saan nakatimalaw? Panyakat. Ni Papangay? Adda ijay ruar ti gate. Agpapaputok iti paltog na. Tadinak maparwar. Anya? Awagam. Kat pagtalaw mo iti ayan na. No di na kayat nga iso ti maisarsarak. Sige, awagak. Parang sumbatan na ti awag ko. Sige, awagam. Asino tinangipaayam iti bagim anak ko. Aniya tinadagsen arason tapno maaramid mo nga inlako tidayaw mo. Nanang. Kaya't ko amangag no anya tinadagsen arason anaaramid mo ti kasjay anak. Kapukatag kayo. Aniya? Ti kwarta pinagpaoperayo. Bayan tidayaw ko, nanang.
Saan? Saan? Apa yan na aramin mo ti kasjay? Kumakit binaybay anak lana na tay. Sana lang. Ipatpatag kayo. Kadyag kayo na mapukaw kayo. Iswa na aramit ko ngayon lang ko tibagig. Tapno masalbar ko lang tibiyag kayo. Juancho! Rumor ka lang ang dita balayop! Di cellphone ko. Agriring. Hello? Hello, Papa. Agyaman kasi nung bata niya ti awag ko. Apay nga imawag ka, iha. Papa, nakasaritak ti asawak babaan ti cellphone. Kunana, agpapaputok kayo ka na dita batok ti balay. Simbergwansa. Ibagam iti asawam arumwar iti balayo. Kat sangwenak no talaga ang malalaki. Isardin niyo kumantag paputok dita, Papa. Ang mga nadama disgrasya yo. Sa maysa, awan lisensya na paltog yo. Di kay ka di agamak. Awan kabutang kono siya kimakapungtot. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaasaan arumwar ti awanan bain nga asawam. Papa, diyak kayat nga damay sagmak ka na kayo adwa kinuancho. Isa please, pumanaw kayo dita. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadyak mabalis ti naramid kan kati asawam. Kayat ko nga ipariknamot kan kwa na ti panaas titong pakadag iti pingping mo. Papa! Sige iha, bye. Jak pumanaw ditoy. Aging gaadyak makabalis iti dayjay awancho. Nay, apay nga adda polis. Anya ti kayat asawan daytoy. Parwarandak ditoy. Sandak nga ibalod. Parwarandak. Daytan tinagang ganap yo, Papa. Kas kay lakimal kalaingan nga agpapaputok iti paltog. Awan mo't nga rod lisensya ti paltog yo. Salbag ka, Wancho. Makarwarak laang ditoy. Patayan ka, salbag ka. Lakay kayon, Papa. Kan saan kayo kuman nga aging tatangkan? Kan uray no at daman lisensya kumati paltog yo. Kat saan latta arumbang abasta agpaputok kayo latan, Papa. Girl, I need you. I need your love. Kaya't ko amaamuan. No asino tinangilang kuwam ti bagim. Akas pinang salabar mo, idi biyag ko. Idi adda ka nga gamit kan patay. Saan niyo kuman nga muna na? Nas ka na maabuag. Tapno amok mat. No asino ti ama. Nagpitpitik kita iti saklulam. Nanay. Amok ka di. Pangasla malaplap kisita ti puso. Gapo ka nang ito'y itaga impunong kaniyang anak ko. Isot ka po na, Jack, kaya't ko mga ibagat kada kayo. Nagkadagsunak mo tananay. Sino nga ron ti manong gundaway alalaki anang ilang kwam iti dayaw mo? Ibagam ko maanag. Ibagam. Niwancho na anak. Niwancho nga asawa ni Malo.
Awanan kay tibain! Anday ko. Pinasabtan nak ititumpa. Kapoy ti pa na kay balod ni Papa. Gaputadyak kayat nga da madisgrasya kada kami. Iso akinay kayat ko tinagsuplong kada kiti polis. Awan tibain mo! Ni papang mo ti awanan bain. Takas la kalalaingan nga may nagpapaputok ti paltog. Iti sangot ti balay. Patpadakalim lang ti gulo. Sika ti akin basol ken makagapo malo. Tano saan ka kumaan nagipulong. Ket awan ko matikas toy agulo. Naawagam ka din ti abogadok, iha. Wen, Papa. Kuna nang asikaso na adagos ti pan nakapiansayo. Tapno makaruar kayo maten dito pagbaludan. Kagurgurak ti asawam, iha. Papa, pakawan na nila kumaan. Yak mapakawan ti panang pabalod na kanyak. Impakita na kanyak ti kinaawan respeto na kanyak akatugangan na. Kuna na, napilitan nga imawag iti pulis. Ta saan na akayat nga damay sagmak kada kahiwadwa. Makita na. Mawaya-waya anak tulaeng. Paltugak ti salbag. Papa, agpanunot kayo kung mahaan na imbag. Awan pa'y ti asawak. Hanapan ng bisita kin ni Papa, iji pagbaludan. Ne, asino nga tato'y umawawag? Saan mo't anak kapundok? Hello? Hello, Wancho. Asino da ito'y? Siyak ni Nana Mercedes. Di ina ni Rema. Ha? Da kayong matgayam, Nana. Kumusta kayon? Naimbag kayo ka din? Juan, naimbagan ti sugat ti operasyon ko. Ngam adaman ng sabali a sugat amas nasaksakit ngam ti pan nakaoperak. Anya day ta asugat, Nana Sedes? Mabalinta ka diti agkita adudwata barok. Ha? Apay, Nana. Anya ti pagsaritaan tayo? Ado, dagiti kayat ko apagsaritaan ta. Kat pangaasim tapat kam kumatitarigagay ko apanagkita ta. Sige, Nana. Makipagkita kada kayo. Akas tikid daw yo. Sa dino nga rod ti kayat yo apagsaritaan tayo, Nana. Agyaman ak ta nakaawid ak matlaangin dito'y balay, iha. Wen, Papa. Kat agyaman kayo iti abogado yo. Ta saan na ngayon palubos ngagtalinad kayo iti pagbaludan. Nalaing talaga ni Atty. Ferrer. Iso ajak maibatan nga abogadok. Wen, Papa. Agsagana itaday jay awancho. Papa, ipagpagapuyo la kuman kanyak. Saan yun asidiran ti asawa? Tapno awanan ti gulo. Anya, inawagan nyo ni Wancho kat kinid daw yung kita kayo, Nanang. Tapno makasari tayo itinalapat. Wen, anak. Tadyak kaya ti kinaman ang gundaway na. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapatuloyan ti makipagkita kini Wancho? Diyak kaya tamaamwa na nagbunga day di panangilako kiti bagitkan kwa na. Nasaysaya at amaamuan na anak ko. Anya, Nanang, diyo ka diyan mo. Ano mamuan ti asawa na tinapasama kada kami di kadak kalagulo. Wen, dakkel agulo. Ngam nasken amaamuan ni Wancho ti kasasaan mo, anak. Nana,
Saan mo nga ilimod nga addan biyag nga agpitpitik iti saklolo? Nasken amaamuan ni Wancho ang nagbunga ti kinaman ng gundaway na. Tapay nga itaka lang nga si Mangpat. Raben? Gaputa tinulungak ni Atty. Ferrer iti panakapiansa ni Papa. Nukasta. Nakaruwaran ni Papa. Wan. Di amom siguro kat agbayag ni Papa iti pagbaludan anya. Uray saan man nga umyan ni Papa iti pagbaludan. Kat napadasan na tinabalod. Kat sapay la kuma. Tag serbi eleksyon kinkwana dayjay. Kat di nanton ulitan ti madi nga inaramid na. Gapoy ti pan nakaibalod na. Ad-adan anarubruban ti pungtot na ken ka. Awan ti mabalin ko. Nukaguranak. Inaramid ko laan ti rumbang. Tadyak kayat nga dan maisagmak kada kami adwa. Nagsango ka ito. Dumaot kan to kumay ti pamakawan kankwana. Taapay asyak ti agpakawan iti amam. Idinto ta iso ti agdadata ang nakabasol kanyak. Iso nga rod ti agpakawan kan ka? Rebeng na lang ah. Ta iso ti nagbasol. Apay nga itaka lang si Mangpat. Gaputa ti mulo nga ken Atty. Ferrer iti panakapiansa ni Papa. Nukasta. Nakaruwaran ni Papang. Wan. Ti amom siguro. Umyan iti pagbaludan. Sa nabali ang nakaruwaran. Tinapatag ket napadasan na tinabalod. Amom ka di. Agumay kayog kumlat at ipungtot ni Papangkan ka. Gapo iti pan nakabalod na. Gapo iti aramid na matlaang. Iso ang nabalod. Nakita ka ito. Agdawat ka iti pamakawan. Anya? Apay asyak ti agpakawan. Idinto ta iso ti agdadata ang nakabasol kanyak. Tapno masabsiban ti pungtot na kan ka. Lading itak. Ngam sa anak to Apolos nga agpakawan kinkwana. Tay kunakon. Iso ti nakabasol. Saan lang nga iso ti nakabasol? Uresi ka. Nakabasol ka ni Papa. Taan nyamat ko ma. Ti basol ko kinkwana. Idinto ta iso ti imay rimaut dito balay. Ang nagpapaputok iti paltog. Di pa nang tungpam kanyak. Nalipatam ka din abasol mo kin ni Papa dayjay. Pues, no dayjay ti basol ko kinkwana. Ket addamot basol mo. Anya kumamot ti nakabasolak. Gapo. Tanagipulong ka iti amam. Saan kumaanaarunan ti pungtot na kanyak? No di mo imbaga anatong paka. Nga isot gapo na arimaot dito'y balay. Nga isumot tinangayabak kadagiti pulis. Rimanak, anin ko amanan aya. Nagrigat aginaw, nanang. Wan, narigat anak ko. Aglalo kat saan mo matakinayat ti panagsikog mo. Agsikog ka kabalasang, nanang. Anyan tulaangan ti makuna kanyak dagiti karuba tayo. Dagiti kagayam kan am-am mo. Saan ko mga iso ti panunutom anak ko? Ti panang taripatom anaimbag iti bagim ti panunutom. Nana, di ka unay agladladingit. Taamangan no adamot saan anasaya at nga ibungan iti imitom abiag. tsak palaknan dagiti luwat. Gapoy di kastoy a sitwasyon ko, nanang. Hello, Papa. Apay niyo mawag kayo?
Ibagam iti awanan modo nga asawam, akayat ko nga kita kami, inton bigat injay rest house ko. Anya? Papa, saan ko mapela nga ita? Aglalo kat napudot pa lang ti ulo yung agpadpada. Gapo ka dagiti pasama kiti kalabas. Basta kayat ko makasaray tay tinalapat, tinalaing asawam iha. Sige, kuyugag to nga rod. Kapay ako yugam. Idinto ta mo naman injay rest house ko. Nasaysayat no kuyugag papa. Tapno adda ang aganawa kada kayo no aga pa kayo. Sige, magamo ka. Kumbinsiram to nga ron ti asawam makipagkita kanyak. Anya ti ko na malo. Ni Papa, kaya't nang agkita kami. Wan. Tapno anya. Tapno ituloy na ti dakas a panggap na kanya, kasta ka di. Mabutang kakadimat lang. Sa anak ka mabutang malo. Tay kunakon. Ure agpin na tay kami, no isot kayat na. Ha? Ngunay kan? Ure akla sumukar kada kita ngay bagpagam. Ibagam ajak kabutang. Nga ure awan paltog ko. Sa dino ti kayat na pagkitaan mi. Ije ka no rest house. Kaano ka no? Ibagam. Tanakasagana ka makipagkita iti amam. Inton malam no bigat. Sige. Innak to. Taamangan no ipagarup na akabutang ko. No jak makipagkita kan kwa na. Nakasagana ak amang sango. Nga uray no gumay gayab-gab ti pungtot na kanyak. Saan lang asikat mapan? Asino ti kadwak? Siyak, umayak mat. Jak kayat nga damay sagbak kada kayo iti panagsinnarak yo. Anya? Sungbatam kumaday ta cellphone mo. Amangan nun ni papadaytan. Iso nga ta? Ne. Saan mo't nga iso? Jak amon no asino dayto nga umawawag. Tadi mat nakapunbok kanyak. Sungbatam natan amangan nun napatagmati bagaday ta nga umawawag. Alan, sungbatam mon. Sige, inak ituloy tilablabaak. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at ta sinong batamot lang ti awag ko, Wancho. Asino daytoy? Nagbiitkit din amalipatam ti boses ko. Nana Sedes? Wan, siyak. Imawagak ta kayat ko nga ipalagit ti panagkita ta. Wan nana. Umayag to iti lugar ngayong bagayo, apagkitaan tayo. Sige, Garot. Bye. Asino di kinasarita iti cellphone, nanang? Ni Wancho. Anya man ang timbagayo kan kwa na. Impalagip ko ti panagkita me inton bigat. Nanang? Ne, agsangit ka man. Gapot atong galmang ko tinagan ni Wancho. Kat may palagip kanyak ti panangilakok idi dayaw ko kan kwa na. Anak, siyak ti makagapo no apay anaaramid mo nga inlako ti dayaw mo kiniwanjo. Nasa isaya at lako maitin adi na kun pinaup-opera.
Napatag kayo unay kanyak. Isuan na aramid ko ngayon lakot ti amin ko kiniwancho. Tapno dalang pagpaoperayo. Saan ka kumangaglidlida ang itakas to'y anak? Numakdang ako ba? Tagam. Marigrig at tamad kami. Wancho, itangal daw ti pan nakipagkitam kan ni Papa. Ngam nagbali ti oras ng imbagana. Anya nga oras ti kayat na nagkita mi. Saanan nga itabi kat? No dikat into ka no alas 3 no malam. Anya? Salpag. Dayta nga oras. Kit isuntumot ti oras nagkita mi kininana Sedes nga ina ni Rima. Oh, apay ana pa mo lang kamutan. Gapo ta adda sa bali alakad ko inton malam. Anya? Lukas ta? Saan ka makipagkita ka ni Papa inton malam? Talaga asaan? No di na ko mabinaliwan ti oras. Mayat ko ma. Ipos po nung pailang no anyaman deta apapanam. Napatpatag ita ti panagkita yo ka ni Papa. Barang makapagkapya kayon. Saan ang mabaling ay pospon ko ti papanak? Tanabayagan na naka-schedule. Anya? Hello, Maloiha. O pangimawag ka? Kapunta kayat ko nga ibaga, saan na makipagkita ka na kayo ti asawag. Anya? Mabutang ka di matlaang? Saan na mabutang, Papa? No di kat adda ka no papanan na. Tinaikad na nga oras sa panagkita yo, isumot ti panagkita da. Pues, siyakton ti umay di tabalayo. Takarin nisot ko ti awanan modong asawam. Papa, aging nga kadita kat kapungpungtot ti pailaang ni Wancho. Naibabainak una iti panlakabalod ko iti sumagmamano nga oras. Isungag burburak na tatindarak iti naidya tao. Pakawanan niyo kuman, Papa. Naaramid na tikas jay. Kapunta din na kayat nga da maisagmak kada kayo, iti rimaot kayo, iti balay. Basta kagurgurak na dya tao. Ay, dita. Nakarbuata ka na. Nanang, mapantay ka din iti pagkitaan niyo kiniwancho? Uwan, anak. Anyan to nga tati reaksyon na. No maamuan na nagbunga day di panangilako kiti bagikan ko, ana. Diya ka mo. Ngam sapay la ko ma. Mapagtalen na tayo apalimot ti amin, anak. No maamuan ti asawa na tinapasamak kada kami iti kiniwancho. Sigurado adak kalakit ti agulo, nanang. Lakit di, anak. Ngam masapol amaamuan mo't dayjay alalaki. Anya nga tati ibaga kanyak ni Nana Sedes. Ti cellphone ko. Agriring. Nimot gayang Papa to yung mauawag. Isardeng ko pala ang tilugan ko. Tasong batak ti awag na. Hello, Papa? Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Wancho. Pasensya kayon, Papa. Sana ka makaumay iti imbagayo a lugar. Apagkitaan tayo. Taday mun na anak ka schedule a papanak. Iti oras ngayong kadang yo. Ti ko lang kende. Mabutang ka sa mango, gapoy ti barsol mo kanya. Saan kayo akabutang, Papa?
Baliwan nyo nga schedule ti panagkita tayo. Tabarang masangok to ti umay. Saanan? Umayag tulatan iti balayo. Tapno sigurado makasango ka. Da kayo ti makam mo. Hello, Papa? Napanan na talaga dinalaing nga asawa miha. Tay inawagat kat kunana nga agturong iti papanan na. Diyak mo, Papa. Palpalot putik no sa dino ti papanan na. Ngamsan na ngayon baga. Palot putem tumanan. Tabangan nandakit di sabalin nga aramidan niya asawam. Anya? Narigatan, no isukat na ka. Ay, saan na maarami day ta, Papa? Amok asyak lang tay ayaten ti asawak. Oray ulit-ulitan na nga ibaga si kalang tay ayaten na. No masulisog, saan nan ang mapanunot na ita? Nga ta, Papa. Rinda am ti asawam. O mga no ison ti pang patayakin ko na. No isukat na ka, iti sabali. Papa. Girl, I need you. I need your love. Ti amok numon ano ni Nana Cedes. Adumtang dito'y pagkitaan may restaurant. Hanggang awan pa'y mat. Wancho? Ha? Ni Nana Cedes. Iso dahitan sumungat. Awanan ko itibain. Tinong padak mo't iti kaadwan iti tao Nana Cedes. Imbaba indak. Mananggun daway ka. Gapo, tamarigrigat kamen, ha? No kasta. Amo yun. Ti panangikot ko iti anak yo. Akas sukat iti inted ko kinkwan adakil a kantidad. Wan, amo kon. Amo kon, Wancho. Ayop ka. Ginundawayam ti kinapobreme. Awanan ka itibain. Awanan ka iti konsensya. Ti anak yo tinangila ko kanyak ti bagina, Nana. Iso adidak ko mababalawan. No nasaya at ka kumaatao. Kat saan mo ko mga inikutan ti anak ko. Mabalinmat nga ipautang mo kumatikwartam kada kami. Nga maanya tinaramid mo. Pakawanandak Nana Cedes. Dakil agulo. Numaamuan ti asawam ti inaramid mo iti anak ko. Nana, pangaasiyo. Saan nyo ko mga ibagbaga iti sabali tinapasamak kada kami kinirema? Uray no kasano ti panangilimad tayo. Rumwarto matla ang tipod no. Aglalo kat agdadagsanan ti anak ko. Kat sika ti ama ti sikog na. Anya? Agpaiso, Nana? Agpaiso ka di? Wan, aginawan ti anak ko. Nagbunga day di panangikot mo kan kuana. May sakon nga ama. At danton anak ko. Sumardeng ka. San kang agriyaw kan agragsa ka kasta? Saan mo mat nga asawa ti anak ko? Uray, Nana. Kat maragsakan na klata. At danton putot ko. Kasano nga rudan, numaamuan ti asawam ti amin. Kat isunto ti pakarakrakan ti panagasawa yaw.
Sa dino nga tangagpay so tinapanan ti asawak. Diyos ko, saan ko mapumudno dagiti imbagbaga kanyak ni Papa? Tsak laki ti maaklon. Nung madamag ko nga da sa bali a babae iti biyak na. Ang mga nusyak pa'y din amis mo ti makapatay. Nuliputan nak ti asawak. O nanang, kumusta ti panagkita yung kiniwancho? Daagos lagi mayabgap ti pungtot ko itay makita kanak ko. Ket jak nalapdan ti regnak. Isoan natungpak iti unag ti restaurant a nagkitaan me. Anya? Natungpayo ni Wancho? Imbagman ta saan na kayo binalis, nanang? Saan? Ta napanunot na nga ta adakkel ti nagbasulan na kanya. Isoan nagbalin anaamo akas la karneraw. Anya pa'y ti simaron na napasama kalpasan na natungpayo. Impagsak tinalaos asakit tinakam ko kenkwana. Binabalaw ko iti kinamanang gundaway na. Ket imbagak, nagbunga day di panangikot na ken ka. Nanang? Ne, tagsangit ka manan. Tsak malaptan dagiti luwag. Tunggal malagip ko day di panangila ko iti dayaw ko kiniwancho. Kat, anya nga rin ti reaksyon na. Idinamuan ang agdadagsan ako, nanang. Nagriyaw itinalaw sa ragsak. Ha? Ket impukpukaw na amay santon nga ama. Anya? Sala nagsardeng iti imbagak kenkwana. Adakkel agulo. No maamuan ti asawa na tinapasamak kada kayo anak kao. Kumusta ti panagkita yung kiniwancho, nanang? Dagos agi mayagap ti pungtot ko iti makita ka anak ko. Jak nagawidan tirik na kat natumpak. Anya? Gungkunana ah. Imbagman ta saan na kayo abinalas? Saan? Taam muna si babasol kadata. Iso nagbalin anaamo akas la karnero. Anya pa nga ti daduman agsarsaritaan nyo. Imbagak nagbunga day di panangikot na gan ka. Nana? Oh, katapay ngagsangit ka manan. Tsak balaktan ti agsangit. Tunggal maipalagip day di panangila ko kitidayaw ko kiniwancho. Anya ti reaksyon na. Idinamuan ang agdadagsanak. Nalaos ti ragsak na. Uray la na pariyaw iti unag ti restaurant ang nagkitaan me. Anya? Ngam ko na asaan nga agragsak. Aglalo kat saan nakamot nga asawa. Kan imbagak pa'y ano maamuan ni maluti amin. At sigurado adakkel agulaw. Lakit di ana anang. Isa pagtali na edan tayo ko maapalimad ti amin. Wen anak. Ngam mailimad tayo nga ta ngagnanayon tinapasamak kada kayo kiniwancho. Aglalo kat saan muntumatan ama ilimang ti idadakkel ti tiyan mo. Kaya't ko makapagsarita kami. Maipapan iti sikog ko. Taan niya ti ibagam ken ko anak. Kadingit at saan ko pa lang ama ibaga kada kayo, nanang. Aniya? Awagak. Tagkita kami. Saan? Di kan makipagkita pa'y kenkwana, anak ko. Nanang, napatagunay ti ibagak ko na. Iso nga awagak to. Ta ibagak nga kita kami. Oh, Wancho. Naragsak ka si Mang Pata. Sa dino tinagapuan. Ay di mo damagan. Tinapatag kat makita man naragsakak. Anyat pa karagsakam launay. Saan ka man nga unton? Ah, dakas ka din umamuak, ti pakaragsakam? Panawan nak dito eh. Ah, Kahit ko tiyag may maysa.
Sige. No kasta ti kunam. Adaywan ka pailaan. Kat sa paila kumata mapanunot mo nga ibaga no anya dita pakaragsakam. Ito nagsubliak dito eh. Ay, agya manak. Imadayo matlaang. Ay, may saakton nga ama. Addan tumatlaangan mangawag kanyak iti daddy. Ti cellphone ko. Hello? Agyaman ta sinong batang mutla ang tiawag ko, Wancho. Papa? Kaya tungay baga, nga umayag dita balay yotap no makapaglinawag tangag katugangan. Papa, noan yaman ti susik tayo iti kalabas. Kat lipatan tayo kuman. Kaya't mo asawan, basta lipatag latan dahil di pan nakaibalod ko, ha? Dahil di pa nang pabalod mo kanyak. Da kayo matlaang tinangaramid, iti nakabaludan nyo, Papa. Simpergwensa! Saan nyo kumadadaulan, ti kinaragsak ko itangal daw, Papa. Sige, bye. Pasensya kayo laangan. No inidapan kayo iti cellphone, Papa. Hello, Papa? Talaga nga awan baba ingi asawam, iha. Apay manan, Papa? Imawag kat impakaambukan ko nga umayag dita balayo. Tapno makapaglinawag kami. Ngam, inaddepan nakit din iti cellphone. Anya? Umayag lang ta dita balayo. Takayat ko ang makapaglinawag kami. O sige, orayan na kayo, Papa. Girl, I need you. I need your love. Sapay la kumata maawagak ni Wancho. Aday ta. Agringan ti cellphone na. Hello? Sino tayo ito'y? Di na ka din maibusesan, Wancho. Ha? Rema? Agyaman ak nam amunak na lang. Siyempre, saan kanto apulos amalipatan, Rema? Aglalo itata. Tanya. Apa di mo ituloy? Saanan? Tamangan no agsangit ka manan. Ayun gayam. Anya ka diti ibagam. Tapay nga inawagan nak. Imawagak takayat kung agkita ta. Anya? Mailiw ka kadi. Iso akayat mong agkita ta. Ayop ka? Pastos? Agdamdamag atlaan. Di ka kumagpungtod. Apay nga binakayat mo agkita ta. Gaputada na patag nga ibagakkan ka. Amokon. Agdadagsan ka. Tanay baga kanyak ni nanang mo. Hindi nagkita kami. Ayop. Napalalo tiragsak ko. Hindi na amak ang nagbungad ay tinapasamak kadata, Rema. May isa akton nga ama. Nga ta? Anya ti kayat mo asawan. Iso nga imawagak. Takayat kung agkita ta. Kan pagsaritaan ta ti maipapan iti sikog ko. Sige. Umayak no sa di no mantikayat mo pagkitaan ta. Ibagam lang no kano. Inton malam. Kan kayat ko nga ijiigid ti baybay ti pagkitaan ta. Wancho.
Agsango kami matlaangan iti awanan bain a manugang ko. Aging gaita, jak pailang na iliw-liwag tinalaos abain ko kadagiti tao. Gapo iti panagkabalod ko. Jak ko manabalod ka na ibabay na kasjay. No saan ang nagipulong dayjay awantyo kadagiti polis. Aspasak pa itang pataray. Tapno makadano nakadagos ijay balay da wantyo. Oh, papa na, Wancho. Ada meeting ko. Sino ti ka-meeting mo? Kwa. No, sino man ti ka-meeting mo, i-cancel mo pailaan. Agturungan dito balay ni papa. Agsarita kayo kano itinalapat. Lading itag. Ngam saan ang mabalin nga i-cancel ko ti meeting ko. Anya? Apay kiti na sana mabalin. Well, talaga ang mabutang ka sumango kini papa? Saan ko akabutan? Ngam kit di. Napatag ti tao akasin narak ko aka meeting. Sino nga minday ta ka meeting mo? Di mo damagan. Sige. Nakon. Napanan. Oy, Wancho! Wancho! Kunak matasan ka pumanaw! Agsubli ka! Simberkwensa, talaga pagpungpungtutan dak ti awanan bain nga asawam. Imbagag langarudan nga umayag dito balayo, tapno aglinawag kami. Ngam, pimano kit din. Ada ka nung ka-meeting na, papa. Isaasan ko ngayon gawin. Napatpatag ka di dahil meeting. Ngam ti panagrin ni Sutmi, tapno maornusan ti susik kada kami adwa. Papa. Wano nakliklikan na ti asawam. Mabutang dahil at dabasol na kanyak. Jaklaan mo, papa. Kung na naman aasan na kayo kabutan. Tako na na pa nga. Uray no. Anya timbaga na. Saanan, papa? Ang mga nadadang agpungtot kayo. Ibagam malo. Ibagam! Hindi kayo aglao, Maikontra ka di manan kanyak timbaga na. Kuna na. Asaan amabuteng nga ore agpinatay kayo kanon? Pues, tok kulit titultulang na apaman nga agkita kami. Anya, saan papa? Diyak kayat nakasta ti aramidan nyo. Amang ano da kayo pa'y ti madangran. Girl, I need you. I need your love. Ada ka madkayam dito yan. Unak no siyak ti umunon na sumangpat dito eh. Itayak pa lang dito eh. Anya nga minti pagsaritaan ta. Di may papanitisikog ko. Di mo pa kadanagan. Itad ko amin nakasapulam. Ayop ka. Ne, apay nga agpungtot ka. Di mo ka din nagustuhan ti imbagak. Iso akinid daw ko ti panagkita ta ita. Tapno maibagak kan ka ti planok maipapan iti sikog ko. Anya ti plano? Kayat ko aparagrag. Anya? Saan, Rema? Please, di mo paragrag ti anak ko. Amam nga awan anak mi iti asawak. Ket kayat ko unay ti maaddan iti anak. Mangtad lang iti dakkel agulo. No ipas ngay ko ti putot mo. Saan, Rema? Din tumapasamak ti pagbutbut ngam. Saan to nga taamaamuan ti asawam? Ti maipapan iti panang lipot mo kan kuana? Saan to? Ulitak.
Jak kayat aparagrag mo. Siyak ti rong bangag desisyon. Ta siyak ti kang runaan ang masaknan iti daytoy. Please. Saan mo aparagrag, Rema? Basta, paragrag ko daytoy, Wancho. Agpakpakaasak ka. No kasapulan nga agparinto mga kitisangwanam. Tapno biyagam lang ti anak ta. Aramidak. Anya? Maramid mo, iti agparintumang. Gapula ang itisikog ko. Wan, aramidak amin akayat mo. Basta saan mo aparagrag? Kaya't kula ang ibagakan ka ti planok. Saan? Di mo aramidan. Agpakpakaasak unay ka. Oh, agparintumang. Tapno di mo lang paragrag ti anak ko. Nagparintumang kang agpayso iti sangwanak. Maasyan ka kuma iti anak ko. Di mo paragrag. Dakkal abasol iti Diyos no aramidam ti kasta. Anya? May ibagam ita adakkel abasol ti aramidak. Ngam di mo mat na ibaga iti adakkel abasol iti Diyos ti pananglipot mo iti asawam. Pakawanan nag. No nagbalinak anarokop, Rema. Saan asyak ti pagpakpakawanan? Agawid kan. Kat agpakawan ka iti asawam. Saan? Diyak kayat nga ibaga iti asawak. Amom ka di. Akalpasan nga inlakok kan katitayaw ko. Kat dandani ak nagpakamatay. Anya? Gaputan na patpatag-unay kanyak ni nanang. Kat saan kumatlang ang naaramid. Ngam ita, maaramid ko nga iparagrag tisikog ko. Saan? Di mo aramidan dayta. Kan ulitag. Pakawanan na kuma. No nakabasulak. Ti pananggatang ko iti inlakom adayaw mo. Talaga asaan ko na ang mauray ni Wancho iha. Iso baliwak tulaan ti umay. Papa, lipatan niyo kumanti susikyo iti asawa. Dakpulos malipatan iha. Tana ibabain na kadagiti gagayam kan amamok. Sige, agsubli akto. Kan saan kunto nga ipakada ti yaay ko. Ha? Tapno maripot kunton ti asawam. Sige. Dakay ti makamo, Papa. Di asawam ti bagbagaam, tabarang no isunto ti umay di balay. Kat agpakawan kanyak, tabarang mapakawan ko. Sige. Bayaan niyo, Papa. Bagbagak to, inton sumangpat. Sige. Rema, anak. Sipod itay simangkot ka. Kat di ka pa'y nagsarde nga sangit a sangit. Anya nga men, di nagsaritaan nyo kin ni Wancho. Imbagak aparagrag ko tisikog ko, nanang. Anya? Diyos mio, dakal abasol ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Wanang, dakal agulo ti parnuayan daytoy no saan ko aparagrag. Iti pan nakabukal dayta. Kat saan lang ani Wancho tinagbito. Sika tinang nangruna. Ta sika ti mismo anang ilako ti dayaw mo kankwana. Anya nga rin tirong pangharamitak, nanang. Saan amasolbar ti bidot, babaan iti sabali pa'y abidot, anak. Kanlaglagi pang. Dakal abasol ti mangket tali ti biyag. Wanang, anyan tulangan ti sawan kanyak dagiti kaaruba tayo. Dagiti amamok kan kagayam ko no maamanda nagsikuga kabalasang. Uray, tanagayatam anak ko. Ahapay, adi ka nagpanunod. Sagbay nga inlakom, tadayaw mo anak ko. Girl, I need you. I need
your love.